zakulisne strukture vode i iz kojih razloga može se posebno zaključiti iz teksta o ciljevima novog svetskog poretka uklesanog na kamenim blokovima teškim 600 tona pod nazivom američki Stonehenge. Na prvom mjestu je upisano ono što sam rekao, održavajte čovečanstvo ispod 500 miliona u ravnoteži sa prirodom. Protiv čovečanstva je skovena zavera. Zavera postoji, cilji zavere se javno predstavljaju i sprovode. Protiv čovečanstva se vodi radiološko-hemijsko-biološki rat. Što se to pre prihvati kao očigledna, neporeciva istina i digne glas protesta, bit će sačuvan veći broj reprodukciono sposobnog stanovništva Republike Srbije. Vidite, ovo je bilo prezentovano krajem septembra prošle godine. I sve dotle mogli ste reći da su ekolozi, zanesenjaci, fanatici, da smo ludaci, ali od 15. novembra više niko na svetu to ne može da kaže, ne sme, jer bi ga tužili. Savjetnik za nauku predsjednika Sjedinjenih Američkih Država, John Holdren, 15. novembra prošle godine je na konferenciji za novinare javno priznao da Amerika već 16 godina zasipa čovečanstvo opasnim hemijskim jedinjenjima. Ali je to obrazložio potrebom kontrole klime, protiv globalnog zagrevanja i geoinženjeringa. Vidjeli ste malo pre da su u Nagoji doneti zaključci o zabrani i geoinženjeringa i svako igranje sa promenom klime. Celokupna svetska štampa je prenela to javno priznanje, pa i naša domaća. Na celoj stranici naše novine su objavile to priznanje, fotografiju ovakvu ili sličnu i moju fotografiju ispred Narodne skupštine prošle godine na ovom protestu i moja izjava da je konačno istina izbila na svetlo dana. I više niko ne može da se sakriva iza nečega nepoznatog, da se prave komisije, sad se protura priča, nezavisni stručnjaci u Srbiji moraju da ispitaju o čemu se radi. Molim vas, posle javnog priznanja savjetnika za nauku, mi treba da provjeravamo šta se nalazi na nebu, čime nas sve. Ovdje smo jednom slikom pokazali kuda će nas zapravo, ako se budemo ovako ponašali, mi ćemo nestati sa lica zemlje, neće imati ko, odnosno od ljudskog roda da nastavi ljudsku vrstu na planeti Zemlji. Ja sam se tada u tom radu prilikom prezentacije zahvalio mojim kolegama koji su mi nesebično pomogli da napravim prvo onu dopunu izjave dato policiji, pa onda ovaj rad da predstavim javnosti nepunih meseci i po dana pre onog javnog priznanja savjetnika za nauku predsjednika Sjedinjenih Američkih Država. Znači, ovo su sada nepobitne činjenice, ovo je istina. Vi se isto zaprašujete kao i sve ostale zemlje, bilo članice NATO pakta, bilo potpisnice sporazuma za mir, odnosno članice Evropske unije, gde je to dozvoljeno.